ingabo za Amerika ndetse na Israel zikomeje gutera ibisasu muri Iran zigabisha imijyi irimo Tehran, Hamadan na Isfahan. Mu gihe ibitero byo kwisubiraho bya Iran bikomeje ndetse havugwa ibyangiritse mu mijyi myinshi ya Israel. Perezida Donald Trump avuga ko OTAN ihanganye n'ejo hazaza hayo, hashobora kuzaba habi cyane niba abafatanyabikorwa ba Amerika bananiwe gufasha gufungura Strait of Hormuz. Uyu ukaba umuyoboro karundura w'ingenzi w'ubwikorezi bwa peteroli wafunzwe na Iran muri iyo ntambara, bigatera ubwoba benshi mu kwibaza kuri ejo hazaza cyangwa se mu minsi izakurikira ku bigendanye na peteroli. Ibiro ntaramakuru bya Mehri bivuga ko abantu bagera kuri 5 bapfuye, abandi 7 barakomereka nyuma y'ibitero bitandukanye byagabwe n'ingabo za Amerika ndetse na Israel mu ntambara ya Markaz muri Iran. Raporo ivuga ko mu gitero cya mbere agace k'abaturage gakikije umujyi wa Arak kahitanye abantu 4 nk'uko byatangajwe n'umuyobozi mu ntara ya Markaz. Raporo yavuze ko hari amahirwe ku mubare w'abapfuye ushobora kwiyongera ukaba waba munini kuruta uko babikekaga. Mu gitero cya kabiri, inyubako yo guturamo mu mujyi wa Mahalat muri Markaz yakubiswe yose ijya hasi, umuntu umwe arapfa, abandi 7 barakomereka. Ni inkuru dukesha bagenzi bacu kuri Al Jazeera batangaza ko ibitero 2 by'indege za Israel byibasiye umujyi wa Yater mu majyepfo ya Liban, ariko nta makuru y'abahitanwe ndetse n'impanuka cyangwa ibyangiritse byagaragaye ako kanya. Ibiro bishinzwe itangazamakuru muri Abu Dhabi bivuga ko abayobozi barimo gukora ku kibazo cyabaye ku modoka ya gisivili mu gace ka Al Bayan. Iki gikorwa cyabaye cyateje umuntu umwe wahitanwe n'ubwenegihugu bwa Palestine, bukaba aribwo bwabaye imbarutso nk'uko byatangajwe ku cyahoze ari Twitter ubu cyitwa X. Ishuri ryagabweho igitero mu gitondo cya kare mu mujyi wa Khomeini muri Iran. Ibiro ntaramakuru bya Iran bya Fars bivuga ko icyo byavuze ari igitero cyagabwe na Amerika ndetse na Israel ku ishuri ry'abahungu rya Shahid Khomeini. Mu gitondo cy'uyu munsi byometseho amafoto menshi agaragaza inyubako yangiritse cyane. Nyuma ikigo cy'itangazamakuru cya Mehri cyasubiyemo amagambo y'umuyobozi wungirije w'intara ya Markaz muri Iran avuga ko ishuri ryagabweho igitero gikomeye cyane mu mujyi wa Khomeini. Nta n'umwe wahitanwe n'icyo gitero, ariko amazu menshi akikije icyo kigo yangiritse ku buryo bukomeye cyane. Mu nyandiko yashyizwe kuri Telegram, umuryango wa Iran Croix Crescent wasangije amafoto amwe yari yashyizweho mbere ya Fars hamwe n'amagambo agira ati igitero cy'indege ku ishuri riri Khomeini. Ingabo za Iraq zahanganye n'izindi ndege itagira umuderevu, ubwo ni drone, ya ambasade ya Amerika i Baghdad. Umuntu uhagarariye umutekano muri Iraq yabwiye Al Jazeera ko ingabo z'iki gihugu zirwanira mu kirere zirimo guhangana ku buryo bukomeye n'indi ndege itagira umuderevu cyangwa se umupilote, drone, hafi ya ambasade ya Amerika i Baghdad. Ibi bibaye nyuma y'amasaha make havuzwe ikindi gitero cy'indege kitagira abapilote, ubwo ni za drones muri ako gace.
Abantu babiri baguye mu gitero cy'indege ku birindiro by'abarwanyi muri Iraq. Twakomeje gukurikirana igitero cyagabwe ku cyicaro gikuru cy'ingabo zirwanira ku butaka muri ako gace ka Juruf al-Sakli hafi ya Babylon. Umukozi ushinzwe umutekano muri Iraq arimo gutangaza ko nibura abantu babiri baguye muri icyo gikorwa. Tuzabagezaho byinshi nitubihabwa. Iyi ari Valeri Talks. Kora subscribe tubane gatanu ku kandi, nawe nimba warayikoze Imana iguhe umugisha.